u cerkvi Preobraženja Gospodnjoho služena svjatočna Kirbajova služba. Nakazoval otec Vladimir Edelinski Mikolka, a soslužovali 7 parohove z Mikloševcov, Gruškog kerestura s Rimske Mitrovici, Kocura, Berkasova, Bačincov i katolitski parov Zušidu, a šitskih privital domašnji paroh otec Mihajlo Režak, dekans rimski. On pridal hramodu parohijanki Jovanki Hančovski i poterašnjomu predsjedateljovi crkovnoho odboru Vladimirovi Govlja za dlugoročnu virnost našej cerkvi. Pošvecena ovodzi hrozno, a na službi privitani i 8 hosci podobovo umetniki z Ruske federacije, ktoriše nachodza na 8-dňovej podobovej koloniji, ktorá še otrimuje u prostorijog ljetne vladičeskej rezidenciji.